namhlanje sizokomsiza kunecude icude niyazi ukuthi musisikhethu siphethwa kanjani. Hayi manje siphethe uJaftalana siphethe noSidwele bazositshela kancane ngisitshela ukuthi namhlanje size kuphi sikwenzakalani. Madoda namhlanje ngizokamsiza lana nasile singakamsiza into le yethu le yamaNdebele is like in culture ne ikude lesifuna ukuthi silenze ubani banalo kuwona nakusasa nabathi emzini nje kunje ndani bathi ukuthi semzini uyasuka sizokuhelebha lapha ngogida ngokwahla kube mnandi injalo mfowethu simaNdebele sikhethu sinjalo siphethe isikhethu la simadoda sihlalele siphethe igatara yethu aboma nabo bahlalele ngemva basibethile igatara zabo kumnandi. Ecudeni ukwenzakalani umnyanya lona namhlanje kuzokudele umntwana kufana nomntwana wena yena izinto ezazibomma naboma ngeke basitshele ni aboma kusasa nakwenzeka sobasitshela bathi kuhlele ngeni bathabile aboma nathi sibona ngabe into kuhamba kuhle. KTC TV bese lapha kwamsiza yazi ukuthi nawe zasibona.